Bugiamana mwancho murigereria bwigeta senikia Ndizi TV chingia chabana mubaso ngokwaregania ase mesa ya mangana maya twimanye ali agendete gokoreka ase liroba lia Gusii na Kenya engima nyora nerituko lia Ijuma tariki 23 omutenyi no 12 omwaka bwechiri Ibere na 22 no kugena kwane no gendrete nerituko ligia chinga kibono na inde tumiranire ase mesa ya mangana maya nyora ekina kyumwana Junior Sagini abakagirwa banene nigo bari ase kigambiro kya Kisii Court elie kinekyo gotegererwa na kuigorerwa amamocho boigo na kuiraniria ali ababegete aroro ajomana enda mange na senchera yobwenge kolende togendera gotobwatia asenchera ye mitandao Ndizi TV News Digital abonensemo ya Facebook abayigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube nende nabogo tweet @Ndizi TV News wosoto makerengeri kyao wetera ase namba ya SMS botambe koba ase TV yao enderende nabamogotobwatia wetera ase e website ya www.ndizitv.or.ke kuiranande ase gikeke kirebosyo egeren kumanya mange asenchera yobwenge. Ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita no leto kubaterana komo korwa sense moye bimanyererio niga koro kwa Joshua Auta toya chake korwa se kigambiro gya Kisii Court abo ase kina kegendrete gotegererwa igoro yokurusiwa kwa maiso kwa mwana Junior Sagini maiga yabakagirwa abanene babere goikirania gekoro ekyo kobekwa byara ewiki yeiga omosubati Pacifica Nyakirario no musae Alex Maina nigo baikigwa ase kigambiro kia Kisii Court bosyo bugochia gotegererwa wekinekyo abatu yoronto koletera senchera yobo ikirandungana ki ekinekyo kigenderete kurenda sebono tigatorore buna bakagerwa abo abanene baikigwa ase kigambiro ekyo. Oskamotwe mwancho murigereria ekeumbe kia Gusii Council of Elders nigo bono bachiramo na kugikiria igoro ye chimbwa chimbe chigendrete gokoreka korwase egekoro kia Bagusii abo asabatebire chimba chinde nchirororo chaetirwe ne chingaki goikabono bakoragwa no munyakero gobo araka matundura nigo bakwanira abalikia mangana abo asebaganirie goche gutarira chiward chonsi Isano ase county ya Kisii na korwa bosemia igoronga na kichimbwa chimbe kerokende buna ogosambwa kwa bakagerwa boborogi na boigo amangana y'ichisegi chegenka no kwerusia kubugima echo ne chimbwa chimbe chigwenerete gutiwa abo limorioka abo asibatebire barabobune kyombe kia bagaka asorogongorwa Gusii mbachi gutarira chigwadi chonsi na korwa bosemia. Sasa tutaenda kwa ward siko 65 hapa Kisii. Tunataka kutafuta njia ya kwenda kwa hizo ward. Tuongee na wananchi kwa karibu ile. Tuwe karibu na wananchi, tuongee kwa ward. Tutaongea kwa sub counties siko 16. Tuongee hapo. Na tumepatiwa habari ya kwamba tukitaka ile hall ya serikali huko ngambo ya Karicha tutakuwa tukifundisha vijana wengi wanachapa town na nje watakuwa wakiitwa kila mwezi wakija hapo wafundishwe na hao wazee jinsi wanaweza kuishi kwa njia nzuri sio hizo njia mbaya. Kwa hivyo tutatumia kanisa
kuona tumesuluhisha haya maneno. Tulisema hiyo tutaongea hata kwa mashule, tutatafuta kila mbinu tuone mambo haya yameingia kwa watu wetu kabisa kwa njia zote. Kiombe kia wano nigo kirengete gutarira chi ward chonsi emerongene na Isano ase county ya Kisii ili kuroba semia igoro yege koro ose chimbwa chiri chitaliko gokia gati ya Gusii chinga kicho boigo ase ebunge ya Bonchari ensemo ya Suneka nige kiombe kia mwanyagetinge Heritage Council na kero kyo bagendete kumirana bunenjere ya moyo koligereria na kolingoria emechando egendrete konyora omugusii elio bali ya chibwa benenga na kibago kora na gusonsora emechando y'Abagusii nigo asebono morobiri yuchakire bene kurende omulikeito Ndemo Steven Captain 001 no arasenseme yugo torosolero botyo ruo na kubwatia nganaki osinararia ya baguche gukwanera kurende alitwanyorire na alinga omorobiri ochakire bene. Na kerugo awenga yare Amayia konya abana baba situlizi nyambunde ayo mwana mwororo igari mali dadi bituli mali dadi igari mali dadi ngombi bachibikendu abana baba onya mwanyage tige mubuguri abagaga mubaye maje mumbu Mbia mano mwanchu muriria yuka agendrete nigo tugusuka bosio ekero tugendete kweregania asomuyega bwesuguku ose Christmas no kwarigania umwaka moya wechiri 2023 mangana maya korwase county ya Nakuru na aliabuna abagotu nabalia bare no borema nigo bono bainyoirwe asoko egwa ebiegwa gati yabo chindagira korwase kyombeke mo gitari egia serikali ekyombekyo kemanyekanete buna Touch a Life Group abokorengana no moteneneri oyoro yo mobo Kairo Kagodho atebire nigo bari nekerenga gyo kogendra gokonya bali batari kwenyara ase binyoro nyore kyombekyo boigo nigo giakorire miaka 10 korokero siwa neganga yabo no gokonya abatari kwenyara mono abagatu na bali bare no bolema boigo nigo babolire abakenya bande bonsi wesokia na kurebyegwa byo bokonyi anene ndagira uchasa abantu bali bokonyora wanze ambao hawajiwezi, especially the elderly ambao hawana watu wa kuwasaidia. Mwaka huu ukiwa mwaka wa 10 umekuwa na ungumu katika maisha, lakini tunashukuru Mungu kwa sababu tunajua kwamba leo, siku ya leo, familia 370 imepata chakula, lakini kuna 130 ambao wako nyumbani ambao tutaenda kuwatembelea kwa sababu wengine hawangeweza kufika hapa. Kwa hivyo tunashukuru Mungu na tungetaka kuambia watu wa kwamba wakati wa Krismasi hatufanyi hivi kwa sababu wale ambao wametoa chakula hawangeweza kuwapea watu, lakini hii ni jinsi moja ya kuleta watu pamoja na kuwafunza watu ama marafiki zetu na pia sisi kujifunza ya kwamba ni vizuri kushiriki katika Krismasi na kupeana vipawa kwa wale ambao hawajiwezi. Chakula ambacho tuko nacho ni wale watu ambao ni wakaaji wa Elbagon na wengine ni wakaaji wa Nakuru na Nairobi ambao ni marafiki zetu. Tunawaomba vyakula. Kwa hivyo mimi nikitoa bale moja ama unga moja na wewe unatoa moja, tunasema una touch a life. Wherever you are, you touch a life. Omoroberio bunojo noro nigogendrete ase county ya Homa Bay abwase ekyombe kia Compassion International na kero kyo kegendrete kurobokonyi bwechindagira ochiasa abana bali bakorwa ase chiamate kyo konyora gwanse ekyombe kyo konye nigo gekorwa maigerio gochiase abana abo bakorwa ase chiamate kyo konyora goke abwase litukolia rero bakuba bwatoka bene abana abo gochiase chinka cyabo chinga kibono babolirie abaiboli koira libagali abene chinga kiechi chemeyega Yesu guku banyareko bakosemia abana babo na kubalenda boikirano korwa wetanga gutumika ebinyugwa gosamaliogo yogotindia na boigo amalito amapema gukwana chinga kiecho bali kuroba konyobo nigo bagokeire gokora emirimo ya mwanya bantu asukuroba konyi ochiase chiamate chiricho konyora ogoke. We are now releasing these children into your hands because you are the parents of these children. In most times we find that
parents normally send their children away from them and go and stay with their relatives. This is the time now that you need to have time with your child. Know your child better so that in case of anything, he or she can explain it to you. So my message is that have time with your children, and every child must be known, loved, and protected within this Christmas season. We came as a church to celebrate the good year and to have the early Christmas celebration. I'm appealing to all parents, wherever you are, and caregivers, please make sure that you guide your children, you guide them where they be, don't send them away to relatives. Mokonyi bw'omurai bwense Rigathi Gachagua ritukuri igoro chinga kialengasi kaunti ya Nyeri ase bunge ya Mathira asomoyega bwoko moenia oyo kabeiro mubunge bwe bunge yo ya Mathira Matu wa Mahe niganyart kobaga kuria eira yogochia korongeya na koleta monchorio abene ase sekta yobolemi bwe chae ne kawa na boigo abalemi bali batugete chombe ase okwenyorera mabere kibonchoria Rigathi nigatebire abateneneria ase Chinsa mecho anena ase sekta yobolemi bwe chae ne kawa nigo banyartiko bagokuruma na gotabeko oborayobya elikone kyabuna abalemi nkonyora bara matunda ase kegeri kyabo korwa ase chae ne kawa nigatebe tumurobulyo yobene nigagocha koyobokia omutinyore bosyo omutangani omwaka w'ekirwi 2023 elia balemi bachikwegokeria okonyora kwabo gose ekegeri kyabo kahawa, majani chai na maziwa. Mambo ngapi? Mimi naanza hiyo kazi sasa Januari. Na Januari hii kuna ukora mingi sana ilifanywa mambo ya majani chai na kahawa na ile watu ya serikali ambayo imeondoka. Na iko kazi yenu Senator Wahome ya kahawa. Muunganishe ikuwe pamoja na majani chai. Tusukume majani chai na kahawa at the same time because it's the same issue. Tafadhali. Tunaanzia maneno ya kahawa na majani chai na maziwa. And this is the reason we shall succeed. Why it has not been possible to deal with cartels ambaye wanaibia wakulima ya chai na kahawa na maziwa ni kwa sababu wale wamekuwa hizo serikali walikuwa interested parties wanafanya hiyo biashara ya kahawa na majani chai. Nomo Regional Commissioner Wargongorwa Eastern Evans Achoki nigobono arurege kurege tindi gocha sabamenyi borogongorwo abo bale nembwa yokonacha emete asogo samba makara kolengana na Achoki nabateneneri bensemeyo nigo batebire serikali nse yomurai bwense Dr. William Ruto nigerene kirenga kyogosimeka na goikia emete wetana chibilioni 15 weiko mwaka w'ekirwi 2032 na igote ko babuya chinga kya bakenya bange monokorwa sorgongo rwa Eastern kogendera gosalia emete nigatebireri kali gosalia emete na konacha nigokero mo Kenya abwenerete gosimeka emete yo bunencheremo yogokinia linani na gokora omochando koretwa no gonchoreria kwerire gati yabo omurakera anakata miti kama hii iko miaka 100. Mtu kama huo unaweza kuwa uko na miaka 100. Alafu anakata anafanya makaa. Ni sawa kweli? Ni sawa kweli? Kwa hivyo hao wale wanakata makaa pia wajipange. Wajipange kwa sababu hatuna huruma na watu kama hawa. Tupande miti bilioni 5. Kila mwaka tupande miti bilioni 1. Sisi kama Embu Eastern Conservancy, yani kaunti sita ya Embu ya Eastern, already tumepanda miti mche milioni 1,280 million hectares, three seedlings. We are aware that maybe the rain came late, it was scattered, it was not very favorable, but we have tried within the 6 counties that we managed kupanda 1.2 million seedlings. Leo tumepanda kama miche 300 na kuanzia leo paka hii 30%.
Mwenchu murigereria na rayo asebono kulinde chikoraga ikomi chabano magoroba na inde no chikoya nyora senchira yo wenge korwa semese yega ya mangana amaya ngwakangambe mono gochiase bali batubwatire wetera senchira ya mitandao mono Facebook una Ndizi TV News Digital chingaki Rose Makori korwa se account 001 Mombasa awote banwali me asomorobelio bwa mangana amaya Chinsa chiga Isano na Ibere ekiongozi safanaya onserio na erankurwa bonchari agoteba nagendete kurigereria mangana maya asenchera yobwenge na bali mwensi mogendrete kurigereria to wakangambia mono mubaisa gusuka korwa Ndizi TV nero wansu bomo Gusii nyora bono twasoire bene asomuyega bwesuguku no kwaregania omwako moya omuya o 2023 unegeta seni kya Ndizi TV mono korwa semesa ya mangana maya tokubaganiria Merry Christmas and Happy New Year 2023 monyarakoba mokoragira asenchirengia monyarakoba mogotumeke binyugwa bibaisa gusalia magimaino tigana ende tochenge na kogoka chinga kitokwaregani umwako moya tochenge twensiamo na ende tumirane aso mwaka omoya twara Christmas yekia twara weekend engia kegima oleto waterana komo ase emesa ya mangana maya korwa somonu webimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta na uliana kiachibicha na mariogi agwikeira senchira yobwikirano kegima nigakoro kwa Abigail Nyanchama na inche nigonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita.